The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer, BDO. In Sanno Yakane 7 hour 4x4 challenge. Meshibot. Kaji kop nya kali he surok khoro khoram bat kiwa duat kam tam lang bak surok kabaran bun kijing akan yak kelatip kum ka 7th Offroad Challenge kabal penlong da kan huan jong ka adventurous new trip offroaders nek AHOR. Kalau yo ru ek jingi to kerpang dan sokar jela lang bagat na jengok kai perthai ya kabala penlong ha Mawlyndep ke distrik Bihoi. Kini Jingiakhun kalau long shisha ka penat bat kabala kring hajar wot pat ba nong pekai kabala yo ek jing pen bernya lang ba kini Jingiakhun. Ha kabala sakiru ek jingi shim benta di kino na kali kabala Umiam da Arunachal Pradesh Assam bat jong kini ke jela Meghalaya. Ka AHOR kepada kawan yang senjuk dengan jela kepada yang jingfu berkentiu ke sap kepong jeng samla kemudian shisha ke sapnya kali surok korok karam dan ke Offroad Sporting Challenge. Yang ini Jingiakhun kali kabalai sni lawan ban player do bapol lengdo MLA ke West Shillong constituency ban unong ai buat ke social welfare ko mukongsan ban ai ke jing kershan ke Jingiakhun jong ka AHOR. Ha ke jing dan rekat uba Damian Umdor president ba Ferdinand Karkami vice president ba Ferdinand Jarin General Secretary nalor kiwe-kiwe kinokit kam jong ka AHOR. Laban kedua bagi kenhuan jong ka AHOR kelaju penlong yang kini Jingiakhun nya kali offroad man lakasnam. Bat gejing fu kalong man kentiu ki samla ke badan sab ha ka motorsport kam tam surok klau ki surok ke badap ke gejing air babuan ke badi benta jong offroad challenge bat ha kini ka kenti kini ka kenhuan kelayu aru ban rakhe ke jing dap shipau snam jong ka. Ha ka bal Pynhap ke lama jong jing rakhe da ke bapen bernya lengba ka Paragliding. Layo ru bani kran company kini shim benta jong ke Jingiakhun ke bala batai halor ka jinglong jingman jong ke Jingiakhun. Mat halor ka jing tebit jong ki ha ka bani khon ki babon ki jing e baki mat ha ke Jingiakhun. Ha ke Jingiakhun ka bala ne license ka AHOR ka lapen nai ki dong job ki bala job ki kerdan boper. Ki bagen thup na do kini shim benta barang batam balayo do ba Eugene Yangti Best Driver ha ke stock category lara do ba Bawan Pasa Best Co-Driver pat lara do ba Bari Umdor. Haga kedan semi modified category lara da Lit Star Marbanyang pat Best Co-Driver lara da Ubatyang Kupar Dekhan. Kat ba haga Pro Modified category lara do ba Eugene Yangti Best Co-Driver ba Arlan Khar Umnoj kentup kiwi-kiwi khusna. Yang kedam lado haga stock category lara do ba Bari Umdor ba Dawan Pasa. Haga semi modified category kadam lado lara do Star Marbanyang bat Andrew Kongji kad ba haga pro modified category lara do Highfields EM bat Pat Shakar Power. Kakusna malasam sabar kinong job akan dengan kenti kalau kot syaka pralak tengah pada kali yang bawa poleng do ulah penbenai pasong kisah ban ai syaka kenhun AHOR kaban long sekolah tengah.
only headlight. No LED bar allowed. No LED bar, no fog light, no nothing. No. Only headlight. No fog light. No fog light. No nothing. What about the back? No. You can Learn. Thank you. Passionate. Relax,